دلên mezin xudanên destên vekirî ne, ewên zêdetir ji xwe di xema kes û xêzanên hejar de û hewla başkirina jiyana wan didin. Em evro yêl akirê bi dirûşmê şanaziya bû mirovî xizmetkarê milletê xwe bît, em hatîn û xizmeta êk ji xêzanên vî bajarî bikên. Li vî bajarî jî gelek kes û xêzaniyên heyên xwarnewaniya her sêdana tinê xemên wan bixwîne û destê xwe ji bo Xwedê bilind dikin û deqeyan dihejmêrin kadê kengî û dirêya kê de Xwedê dergehekî li wan veket û jiyanekanî dest pê kin. Em nûkeh yêl bajarê Akirê êk li cihên geştyariyên vî bajarî xêzana me ev care ya bernameyên nû jîn li vêrê ye. Me hemî kamerên xwe veşartîne û em dixwazîn ku ev care ev bi şiklekê ciyawaztir surprisê bo vê xêzanê çêkeyên û dilê wan xweş bikin. Bi corekî ku ewan agehjenîne me ev hemî amadekariye kirîne û bi fêlekê me ew yê înayîne vêrê em bizanîn kadê reaction û karvedana wan li beramber vê surprisê çi bîtin. Ez nûkeh li nava restorantekê de me û li beramber min jî xêzana me ev care li wê restorantê rûniştîne. Wekî berî nûkeh me amaje pêkirî hemî kamerên xwe me veşartîne û ew li wêrê ne. Ez wat bînim lê ew min nabînin. Li wêrê pireka telefonê ez ê digel wan axivim û ev surprisên ku me bi wan amade kirîn pireka telefonê ez ê ragehînim. Eva destê min de jî kilîlaxaniye û ev jî karê destiyê kiçên Akirê û ev care kilîlaxanî fêrekê em dê pêşkêşî wan kê. Diyare ew xêzan nûkeh gehişte ev restoranta li beramberî me em dû nûkeh telefonê bikin. Hemû amadekarî tamamen em telefonê bikin. الو الو بله سلاف سما خان چوانی باشم بله کرم کسایدم باشم سلامتی سلامتی کرم کرم زور سپاس از محمدم محمد سكيف چوانی سلامتی باشم سرچاو باش بته دنگی مزین یانسی بله بله دنگتم الناس سرچاو خود جینگوی خراب نینه منیز حاش نکربن لا والله بوش تعب لي قال لك ما زور باش خو ما هندك برسيار هبون انزانم دی جینگوی خوی خراب نینه اسندک برسیار را بکم چکی من گود بو که بیوریش از تلفنی بکم لا زر مطعم رنشتي ما بيجي بس نقدر بشغلنا ای دیالا زور باشه بيجي هر اف معلوماتت اوه جارادی وکو برادر سردان هنگو کرین سر روشا یا هنگو ویجا مدویات جارک هادی بحث کر باوه چکی دا از دفخو او کمه با بنویسم هفجینه تا امر خوده کری مانه؟ بله بله بيه شكرا عمري خدك راه بدي بيتا صالك هجده صالك هجده بدي بيتا صالك في هاي فيديو حسب خدي عفوك ان شاء الله جيب حاج بيتن شو تذكر رحمتي خدي موظف بده يروفي يعني مشغل بوش خدنا ابو
سر بيرت أوفي بو عامل بو حاليا من تخو عدو هاي 230 زهرة أسواق تقرأ دي او بس نفسی وقتیش دا هین خانه کره دانه مانه؟ بله أرولا و کره چنده؟ خدي كريب خدي برخص موتي أيوة من كريا صافي زور بس حقي أوفو كهربت من قالك تكفينا سرك أبا شخص صلاة من حقي أوفو كهربت چند ساله؟ أبا شخص صلاة تقريبا من حقي أوفو كهربت كنا دوينيت عام في سر من قسم مالي جيتي بله زانم کو وقت پشتی کو رحمتینه مای بارنگو زور گران ببو خاصت في سالا یا بوریده هنگو چطوف معیشت خود پریوت بر از خلت نمیم کراکیتا وقتا که شولد کر خد الشول كربينا خش خرج ده زور الشول تكرا عني بشكك أبي الصاق بشتي أبي شمري كرمنيش مكتبي وتدرين كابو خشول كات عملية المكتبه هات حول يدري الناس بفيو تاخو عدي يجي مازو بتشكت والمكتبه هات يدري كرمنا رو والله روزيني بشتاف مكتبي بشتي تشكات شخين دوري نظام حتی پولا چنده خونده بو صفا چنده والله حتى بينك حاليا فانا هيبو بس بي هو تدري وش الشهر بداري اجبر کو مصرفو تشت کس نبو مصرف خدي طبعا أنا والله بدي ديكات هر نشتا مشكي من شكو بوري ما يقرونا ونشم شول كعن نشم بجمع مكتبي وبما بجمع شولي دمون جيبو چه شولد کتن؟ خدي بري عملة شوي بوجيكا از بیجم حوالت ما ظرفك بوتاينا از خلد نبو أفا قاشتا دستي من بالي باشه ده شوی ظرفی وکی چه سر نویسیه؟ بس تقدر قاعد والله بيدي أفمن چه سر نویسیه؟ خودي ما استزونم بخينم که بیجا یوسفی بخینی چه سر نویسیه؟ يوسف زاني بخيني كورونا والله كورونا منش بیجا کچا خو؟ كچا من زاني بخيني كتشو من الشمس صاني السر روی ظرفی یه نویسی خرجیا انکو مصرفا 2 سالت خندنه یا هنگو وقت ما وقت دزگی خیر خازی بارزانی بو هر سه بچی که تمه دابین کری خود خيرون قبل هيسي قالك ما مصرفا تبدا تانرو ده مصرفا ادی ده سر ما بید 2 سال همیه ده ده بو گله و بو یوسفی هر دو که ام دید گل که خواندن خو باشتر لیب کن و مستوای خواندن باشتر لیب کن باشه قالك ممنون خود خيرون باشه أفا ظرفك دي قاشتا من هر دو پیک و نه اینا بون؟ نه والله بطزي دي قاشتا من ذاك ما فيش اوشی بکه باشه هذا الشيء قاشتا دستي من السرويجي ما نویسی موچه که حیوانه ایدی دزگی خرخازی بارزانی معاشه که دیش بونگوی دانه بجلی واکو هینو که ورد گرن حیوانه ایدی موچه که دیش ترکا دزگی خرخازی بارزانی دا می بونگو دانه و هنده ورد گرن باش قالك ممنون خد خيرون قبل بيسي ان شاء الله خد بدأ تتج قالك ممنون ام خدمت داینه ببورن ما ویا با ام گلک زیتر هاد باینه خدمت ها گومد ویا از خوش هاد بام بس دیاره ولی هاد کو یعنی از تلفون گل هنگو باغوام چنيا ما ظروف زوني چنيا ما طولنقو فكرة ما كر خد ببارا بس قالك ممنوني هنكو ما مولنكو أوبا نه ام ممنونی هنكو شخصي هنك همي يعني نبس تكون هنك همي قالك تموندبين قالك ممنون بونغو اما دینه اما دینه نو ام خدمت ها گداینه پشتی اگر از بسیار کادی بکم بيشه كرم نمانا بابوا اشم بجم پشتی کو اوی چه بر رحمه خودی تا چش دست دا یعنی باره که چند گران کتا سر ملنتا خد زوري كافتي صار من زور يعني حاليا يقول بزور مش مزباج وانا صار يكون وجي استشي فقرات ابو متشافه مني يعني بعرف كوري وشي يعني بتشكت من قالك عن يزب نفسيا يوم دي ما قالوا يعني ظن جون قالك بزحمته الحمد لله انسانك يعني مولا مرفيدو بتشي فراغوي جيبي قالك يا خوليا ويا يعني خيرهم قو خير همي خير خوز قالك ممنونين قو ما نقو يعني بو من تعوي يسكر بشتامني قو فيو قال ما كون قو قالك ممنون كورة من هدن چتش ده ویمان دیبونش بیراتا بتن خدي مو نظن جون تشتيدو يا اصلا الحمد لله بهمي شكلها كيفا مروف بس احساسي بامانه كيف كانت مروف يعني صراحه الجاي كيف كانت جاكي يعني بو بشر عيول مريفي يكاني تشتبه نواكو مريفينا بتشيك نواكو منا
مش قد قال لك حسكا بجلدك خذي ما خوينا كابو خذي كيما يكون قصر فهابونا بخنا بتوانا تيك خذي معي نكا تشوف لكرنا هم تشتفين عيولي نكا مرفي قناعتها نكا مرفي هم تشتي روزي بس بتشكت مرفينا وكو مرفينا هي فيوان همي خانيك أري والله بو حس كم جدك خذي ما غرفة خهابو دي كم تبوينا ساعة تاخدو تخدو كم ما يصرح الكربو أبيج ميكتشو من الناس نشين في خوينا بنقو تاخدو بكرم يعني بو خوينا كتشكاتي بلا مرفي غرفة هابي أمر فم هرسك وداكي دو بنفين بو تشينا بتشيك نواكو مرفينا فكرة وقالك يعني خوشات بيجي تبي أبو أبكي تا هي فيك رجاكي تو ببيا خدانا خاني خو خدي لا والله انك رب العالمين هيش تقدير يا بس لك رب العالمين يا الصنوية الحمد لله أسألك الشكر ما زبيتك هامي تشتاكي بقى أسخو من قلق قناعتها يعني جانا خروج ديما الحمد لله هاي تشتاكي بقى تمام دما آگلک هبیتن گل کاک بیواری دپاشی سردان آنگو کنه و فرم بونگو پر کریه و قالك ممنونة خدي موطولن بو أفقصة بيتيا من هراكم بو من كري قالك ممنون باشه قالك سرحت ممنون چاوتا سر چاوتا سر چاوتا او حسات زانیتن کو پشتی ما کو تلفن گرتی همی تش دمایی خاتن لی سپرایز آمازن شنی دست پید کتن او جی کلیلیا خانیب همی کلوپل ناف ماله و از جوی سترسترم و از خازم وقتی نکجم و چون زیترین وقت و دیاریا دزگی خیرخوازی بارزانی بدم دسته و گل مبن سلام علیکم چان باشن حالا سلامتن چان یوسف باشی حالته تیا باشه سلامتی اوه ایک افچند که کار دستی هر یک چت آکریه وجا از پیش کشیدت کم و به خوش اوه که ابزانی چتی ده از کرسیه که بخورا کشم کرم که رین خواهد خیران دار چانی باشی قالك ممنون خدي خير نقول بيسي او کلیلا چیه خدي نصونا شكلتك في خوينا مامك دزگاه خیرخوازی بارزانی خانیک بونگوی حاضر کریب همی کلوپلت ناف ماله و ادی هنده بنا خدان خو خانی خو او خونا برید 2 دقیقه تخم بودید نکه دست تدا قالك ممنون خدي خير نقول بيسي إن شاء الله بس قالك ممنون نقول فكرة ما كر سفريسك زور جوان شو من توقعنات كر قالك ممنون خدي خير تجبن بيسي قالك ممنون يا مفاجأة قالك ازوش ما بخونا ايش تخونا؟ لا مش خوني دركتي ما بتكرر راستي هاي والله قالك ممنون تروش یه دزگی خیرخوازی بارزانی و گوتنا بارزانی نمرک و شانازی ابو مروی خدمتکار ملت خوبی ام شانازی ابو مرکم خدمتان گو کین خدي تبي ام شانازي كنكو بانكو تخطط تغاب النوف مرفيدو يعني راستي ما قبيل بكان قالك ممنون مو زياتر والله كسبوا مرفي وانوكت يعني راستي تشتكي قالك سايره قالك ممنون قالك ممنون خدي بابا بري بهرو جاكو هتا خاونا زويمن اخويني ما بيشتي كافت بوريت من مخربي اوفين بس حس كان بيوقفني بيشم قلت بي تبخوني اوفوت كيت بنوغتو خورا قلت بي والله ما ازيب لازم بيجكت خوخوني كي تشي كان بيجكت من ترازيل بي اري والله فاو بنوغابو يبخونا قلتي تشتكي قالك السيرة يعني نار قلتي
خاونو يبو يعني وقالك يبو كم عرتا كما بيشي توني كما ناخذ بتكسرت تخاونو ما جيكو دلي قالك كيف ما بعد بيجي تخزي من باس بنقو هرو غرفاك شنكر بناتي دو اظن انك رازيل بمشتيمه الحمد لله کس نشتن جه بابی وان بگیرید لی همی حوالا که هم دیدین که اف والاتیان او بوشایی اوی درست کردی الپشتی کوب نخوشیگیان خوش جزده ام حوال بدین پر رکین لك ممنون و هر تشتکی دیجی هن بخازن ام دید خدمتان گودا لك ممنون ما هندا موزياتر مريبي تشتلت الحمد لله ما طولك فكرة مريبي بكان ما مريبي تشتاك انت نبي زيادة تخمت باكم بنوف مريبي دو هابن مهر هندا مريف جو محتاج كاسي نوبي قالك ممنونة لوی دوره چندین خزانندین هنکو لی هیویا من جیانوان بگورین لگل مهاری کار بنو دل خو به دل خوش کرنا خزانکادی خوش بکن خدي تشتاقلك يا خوشة يعني من شو تصور نذكر مفاجأة بوقف تشتاقلك يعني خد خويدة كبيرة ما في تشتايناتو تبا والله أزقلك ممنون من الهنجو شقسي ليني أخويني كي درستا خدي تشتاكي روستي مفاجأة كواطف بو يعني شو أزبورنو كام يقطفها بيت منتظم زونيكو مفاجآت يا سبرايزاكو قالك أخوش بو يعني روستي جاكي قالك يبنو السبا وهمي جاكي نزيكي خزمت من اللي رانا بوشة الحمد لله روستي وكنت بيجن خير قوزي بورزاني تفيا قيمته بزانا نبس نوفي